mfethu mangithi qala ngithola umuntu ohlala ebuza ama-artist ekuyena obuza ama-artist nomntana ngiqondene naye ngathi ake ngibuze yena ehlele ebuza abantu qala ke asikelele mfethu ngane wethu yaphila siyaphila ngane wayithatha umacingwane wathi hey wayazi Michael mfethu siyazi wena umuntu mfethu osebenza kakhulu nama-artist wa-interviewer now and then mfethu sikubona ufake uMandeni Maskandi Experience mfethu nje mfethu nami ngithe ngayithola nje ngishayela nje ucingo mfethu insizwe sencane engangami yathi hayi wemfaka Khumalo kunebhodwe engilipheka ngapha eMandeni ngathuka ke nami ukuthi hawu bakhona abantu abangithandayo bakithi nababona ukuthi khona iqhaza engalibamba emsebenzini yabo insizwe sencane kakhulu yasisho ukuthi hayi ineMandeni Maskandi Experience ngomhla ka3 kuJuly mina ke ngizalwa uma ngengizwe noma ngicheck ID ngoba angiyazi lento yokuzalwa kodwa yathi ngizalwa ngomhla ka5 5 July so mangomhla ka3 ngizobe ngiselebrate ke ibirthday yami eMandeni mfethu so ke insizwe ezincane ke into engiyithanda ngayo iqhakambisa kakhulu amaciko angakaveleli ukuthi ayiyafisa ukuthi awuthola iqhaza abamba iqhaza lapha kuloya mcimbi so ngathi hayi mfethu ngoba mina nami ngumuntu nje angene silekelela abantu bakithi mfethu ngomunye wabantu mfethu engeke ngibone ukuthi mfethu udlala indima enkulu kakhulukazi kunjalo qiniseka kunjalo angazi kunjalo mfethu kunjalo i-social media yona inamba izona ezikhuluma awulutho mfethu uma-artist asuke esakhula kahle kahle ayabuza ukuthi uma ukuthi kwi-podcast yakhe ayafisa ngelilanga nawo azochaza ngomlando wawo nangendlela abenza ngayo umusic wabo mhlawumbe bake benze kanjani awu kahle wena bafuna ukusa ngiyadlala nkabi no mfethu singabantu abafisayo ukuthi balule isandla njenge podcast kwenzeke podcast kwenzeke podcast ke mfethu isineminyaka u4 ikhona oka5 lo nyaka sikuwona ama messages nginama page mhlawumbe u3 4 ku TikTok khona elami khona loyithingo record abantu asebenzana nabo kube khona kwenzeka ngalama u3 ama page maningi kakhulu ufika abantu bebhala bethi hayi abafowethu bathi hayi sicela ukuze kwenzeka akukho lula mntaka baba ngoba maningi amaciko afisa ukuza kodwa esithi umuntu akalinde kuyenzeka into enkulu kakhulu sitheke yabona uma usithekile kakhulu umsebenzi wakho wenzayo noma bowenzani take uDr Life take kwenzeke sizolokhu sikulandela kuyothi mase sibone ukuthi hayi into yakho isesigabeni sokuthi singayiveza bese siza kuwena sikufonela sikuWhatsApp senza konke singakwenza ukuthi sikuthole kunokuba uthatha inamba yami ungifonele uthi ufuna ukuza ngoba mawufuna ukuza siwe singakuboni sizofuna ukukubona ukuthi njalo wenza kanjani bese uyaphoxeka futhi mhlambe masibone ukuthi le project oyenzayo mhlambe kwenzeke omunye uzozwa kabi ukuthi ingangasebenza yabo nothi ukuthi wena into yakho ayikho right into yakho ukuthi mhlawumbe thina indlela esibuka ngayo ngomqondo wethu emncanyana sibona ukuthi le ayizusebenzele yabo so kunokuthi ulokulimala ulokhu sitheka but ke mawunesibindi ungasifonela sikhulume sikutshela ukuthi siyakuthatha noma sikuthatha but no umsebenzi eniwenzayo muhle kakhulu thina siyawubona ngana kwethu ukuthi nenzani cha BMK mfethu mina ngihlonipha wena ngoba mina ngazi wena ukuthi nabo bhuti esibukela kona mfethu sibukela kunina thina singabantu wazana thina sibuka nina cabanga futhi sibukene okuyinto enhle leyo ukuthi mfethu uma sisuke siphusha sindawonye sijabulelane ukubona omunye umuntu mfethu enza kahle abafisa ke mfethu ukuthi ke bakulandele inkundla zokuxhumana and also ukubuka nje ama-video kwenzeka asiqale bothi la abaqale balandele ipage le Maskandi le Mandeni Maskandi Experience khona TikTok khona Facebook abalandela ama-page mina bangilandela ke ku-MC Dr MC Thwani u-MC Dr Life Khumalo ulindo uhle Khumalo khona uthi lindo uhle Khumalo vele ngiyavela ku-Facebook ngikhona futhi kulindo kuhle MC Dr Life Khumalo nalapha nafethu bakhona abantu cishe 160,000 followers TikTok 130 followers uncanyane wena umncanyane mfethu ngathi mokhuluma ngeBMK mhlawumbe no 200 300
Sharp mngane wethu. Kanti usuna ngaphi wena? Hayi mfethu into encane nje into elapho. Cha shano phela. Into encane. Shano phela. Ngabe nje lapha uFacebook sisadozela lapha ko-100. Awu siyafana. Yabo into engenzima kakhulu. Kodwa ke sisile. Mfethu no siyabonga siyathokoza dala kithi. Senze nisho ukuthi siyawasupport amaciko mfethu siqhubeke nokwasupport. Bona wesile nikhule njalo ngenza kwethu. Ngiyabuka ngishutha ngekhamera enkulu kanjani ngithi yer. Ngiyoze ngiyithenge nami le camera. Ka 30,000, 35,000. Mina ngisebenzela u2,500. Ngiyahluphekela. Abantu abambobu Abangiswenya. basupport kwenze uthenga amakhulu. Ne-iPhone kuphela. Uyabo? At least ne-iPhone. Ngiyabonga leso. Sharp, come here. Ngiyathokoza nina bawethu.